Pale pale ulu benteng bak mekaleng handi langga pale pale akai urang handi jirkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijud kaleng ulama kadang nyankeun bije urang bai leubeung asai mula bai leubeung asai mula dengar hai bang lun peingat beleuheun tadangan ulama ke ulama dijud upat ba'alama da kena celaka kehabanyo jenahan neman sabah saat ne prahtema wate tubuh kasekaran han selaman iman lam dada pale pale ulu benteng bak mekaleng handi langga pale pale akai urang handi jirkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijud kaleng ulama kadang nyankeun bije urang bai leubeung asai mula bai leubeung asai mula ake masa to kiamat leumman puji ulama lam hadisna bipeingat le alamat Tuhan bribala yang kefonna bipeingat gadah berkada ba usaha tami tanah rata tempat tanah berkana ahwatekana falis falis ulu benteng bak mekaleng handi langga falis falis akai urang handi jirkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijud kaleng ulama kadang nyankeun bije urang bai leubeung asai mula bai leubeung asai mula yang kedua nepeingat yang zalim tan nuju marah ke rakyat hana diingat juah tanami seban singa yang kelebal rakyatan oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadat dak bacut tada iman tantabam pale pale ulu benteng bak mekaleng handi langga pale pale akai urang handi jirkeun ke ulama ada pina